Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, кадоме ки массажка суроғ хеса буд, массажкаҳо ина омадан расидан. Алҳамдулиллоҳ ки беҳтарин чанд намуд массажка бо чи омадаги бародаро. Асалҳои беҳтарин ина ёкин асалҳои тоза гарантия қатъӣ метавонем ки заказ кунем, метавонем ки биен ҳамҷа бигирем. Бренд чанд намуд дига бо массажка ина бародаро бо склада ҳаста. Ҳоли бо тарзи кор кардани массажкаро ишонтон метавонем бо беғайр заифаи массажка омадагиа ина чорни тимен ина Ҳабиб Нурмагомедов пасяни реклама мекунад ал-Хадай ина ми ҳавая ал-Хадияй и ал-Ихлас. Просто производствоаш дига ина барои бемориҳои печен бо омадагиа чорни тимен калонош омадагиа бародаро ина бо ина намудиш омадагиа бо барои мӯи зиёдтира нобуд кардан яъне мекани мепартоиш хеле омадагиа бо омадагиа барои бемориҳои қанд барои ки бачаҳое ки бинёшон пасани хун меояд барои ҳавайёрам хеле омадагиа бо мода омадагиа ина бародаро барои простатит бори нав омадагиа метавонем ки биен бигирен ина барои бачаҳои зандор ки долгайгираишиш чанд намудуш. Хоб инаиш барои бачаҳои безан метавонанд ки барои имина барои простатит истифода баранд. Ишам барои простатит барои фоизи вая баланд кардан иш барои занако барои простатит бо омадагиа иҷода маҳсиё ина маҳсиё омадагиа бародаро метавонем ки заказ кунем занг бизанем мо шуморо равон мекунем бо тариқи почта ё ки такси қадӣ ба ҳамин Москвара мо дар хизмат ин ҳамин номерода занг бизанем ҳозир бо ишон метавонем ки чӣ хел кор мекунанд инаи массажкаҳои мо. ина бародаро инам хеле массаж мекунам. دیگه اینم خیلی مساج کن میگن نگاه کنید چقدر دلبید میکنم. دیگه برای پدر و مادراتون بخرین رای کنید جان شما بدم هم اینا بهترین مساج کن. چند نمود نسخه داره چند نمود دیگه چند چی برای داره برای پروستاتیت برای سر برای شکم برای همه طرفا برای همه چی هست. اینجا با ذره چای شام میتا اینجا با ذره چای شام میتا اینجا مینوس میکنی سکورس پاس میکنی اینجا سکورس بلند میکنی اینجا میکشیش اینا با گیرانش میکنی با گیرانش میکنی بلند میکنی سکورس تو بیسته میزنم چه خیلی حکا؟ زوره؟ اخولا؟ ما در خدمت برادره زکات کنید همین نمره زنگ زنید چند نمود چند داریم عید از زورش هم داریم با خداوند نگهبانتون باشه در خدمت این بیاییم